Moris Yamundo, laos ema hotu hetan diak, barak mos hetan kiak. Situação idane, maka acontece ba família casal que bit like ne. Tu irmã acompanha a reportagem completo, Husi Suku Bebonuk. Lorong dia, telespectadores, hidup oleh hau Sabina Sansa, ida daunnya hawi yang bela familia que bit like ida. Ponaran Armindo Soares, nonia cabe naran Juliana dos Santos. Uang nai rua, bebe ida fila ona bai haman maromak ne Kaduna Santo. No ida selo, hela ho avô iha forro. Tangi telespectadores sira, hakara katene dia pitang informação ne, ida daunnya hawi ia ona suku Bebono, aldeia 20 de setembro. Mas acompanha muito. Idane Moris casal bit like. Honaran completo Mariano Soares, no Juliana dos Santos, origem mai husi município Aileu. Nebe da daunei, hela ia suku Bebono, aldeia 20 de setembro, município dele. Durante tinambara kona, Moris ia situação nebe kurang babuat hodo. Ia segunda-feira, lorong rua nulu, fulang março tinane, jornalista televisão Timor Pos, baia avô Mariano, nonia caben, avô Juliana nia residência, nebe localiza ia aldeia 20 de setembro, suku Bebonuk observa. Sira ia condição nebe ladun seguro, não precisa duni hetan atendimento ba urgente. Avô Mariano Soares, honinha caben Juliana dos Santos, sira ia uang nain rua, mai be nain ida mateona, hela nain ida. No dadaung nei hela iha município Aileu. Duranda ia mesekrehu. Abi healthy ba akora fir balur hau sirwahu mai tami tuane. Hela mesekrehu tina rua resin. Kapsa nia lur hau mai hena tina sanu resin. Ini mah ide bongo ide liur nih. Ini mah lur hau mai. Mate tina sanu resin. Nah ide mah anda goin kole ne wan rua. Ide fila hela ide buat. Anda gau sirri sulai. Moris mate hau ma lata wanga buka hili lurmai lurfan. Uram bot mas hau ye tahili kris tuane. Am 9 Hoi ini. Lora tinti larang kaman. Antak buka lata. Ado subtenta basira ne Moris. Avô Mariano, lorong halo atividade, haleu cidade dili, hodi hili lata at sira, no osang oituang nebe sira hetang, hodi hili no tetu latane, usa hodi augenta ba Moris. Dili hanesang capital nação, saifating concertação economia, hodi dada emasira nebe husi município. Mai nakonu hodi buka Moris, balu consegue hetang Moris diak, mai be lau ituang makladun hetang sorte. Balu karik luta, hodi hetan riku, mai be balu fali atau hang itu bikin idamos difícil tebes. Idane mak realidade Moris. Importante mak labele naok, na fatin luta, mas que la hetan barak, vasta kalsunetik kabung balorong idanian. Situação idane maka acontece. Bavô Mariano honinha cabe Juliana dos Santos. Tinambara kona, Moris ia situação nebe mais difícil. Mas be, até agora, casal kvit like ne, se dauk hetang apoio rumah. Tanto husi ONG, nomos husi governo.
E Sira nunca tane lima mba governo, mas que hasoro Moris nebela fácil, na fatem esforço hodi buka Moris. Portanto, avó Mariano nia caben Juliana dos Santos, lorong-lorong halon ini atividade fila liman, hanesan fan modo. Para hetang netik osang waituan, hodi sosa fos kilu ida o rua, teing hodi sira nain rua, bele hanetik. Enquanto avó Mariano Soares, iha maungaling nain sanolo, composto feto lima no mane lima, mai be nain lima mate ona, hela nain lima. Governo iha obrigação hodi tau matam ba família ou casal bit like ne. Atu siramos bele goza netek Moris iha mundo ne. Dia telespectadores, ainda nem kita acompanha ona Moris abo Mariano Soares. Nebe Moris o difícil tebes. Lineu ia huso ba governo atau bele hari uma mahung bania. Mahung ida nebe fosse guru bania Moris atau nune nebe Moris ho contente no senti timor o contrasigan. Kami telespectadores sira usi suku bebono hau Sabina Sansa ho hane belung Begninha Soares atau reportagem da televisão Timor Post Bebora dele. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahetutang ba media social Hotu.